Siphatheke kabi siwumndeni, siphatheke kabuhlungu. Umakami ngendlela senze ngayo usenzele idrama, sibukise ngomphakathi. Service yakhe is very poor. Sibuhlungu siwumndeni, abantu balindile already nale box balilethile. Belethe late. It was supposed to come on 9 o'clock. Lona lifikela ngesikhathi sayo. And then right now ngiyathanda ukumbingelela nonke abalandeli baleli page, ucetho lakhe share uphinde ucomment wakhohla njalo ukulifollow leli page leli. Kuyakhalwa ke ngalo mfundisi lo ombonayo la kule video le, umfundisi uBishop Makamo odume kakhulu ke kumabona kude, abanye bamazi kwi-Riat Hotel. Uphinde nje abe ngomunye obefundisa abakhulu la eSouth Africa. Le nceku leni umasingcwabisane kuvele ke umuntu okhalayo la kwinkundla zokuxhumana ekhala ngesevisi yakhe umfundisi noma kamasingcwabisane kamfundisi, akhala nje ngokuba poor, baphinde futhi ke bakhale ke ngokunganako kwabantu mangabe becomplaina. Lana ke iMakamo Funeral ilethe ibhokisi elironge ngosuku lomngcwabo, okuyilona leli bhokisi lelo ubonayo la kwesithombeni. Bewuthi umndeni cha nje ngeke baze bamngcwaba uma wabo ngaleli bhokisi lelo. Athi ke okade chaza la kule video le, athi ibhokisi bekufanele lifike ngo9, iMakamo Funeral liletha ngekhathi zalo, kanti futhi leli bhokisi liyaqaqeka ngokusho kwelunga lomndeni. Ngiyacela ukuthi ulike, ushare uphinde ucomment wakhohla njalo ukufollow leli page le. Siyabonga.